Hello everyone, welcome back to my channel 7 Street Manipur. Asi mayam gi akhoi yamna akhoi family car da yamna nuai ga do ba dum makal gi akhoi gari makal ne no si sar khadoi myam da akhoi eno da akhoi city right da yamna nuai da ba dagi highway da su yam nuai da ba dum makal gi gari makal ne sedan hai ba akhoi keno segment gi gari ni ko sedan gari se akhoi automatic yamna hau khot ba family touring set ko yam nungaiba dum gari makal keno ni male ado aurase hasi video se ham khangai sarage gari se mai tau ke have dum yam sum khangan jarake subscribe tau do yaw ga di subscribe na to pen bioro gari gam mai le content jing mathang mathang tour ga lak mathang da don da miss oi dana ve da ko ado yeng na se gari se akoi ahan bada koi gari se magi generation se koi gi ahan ba keno se 2013 degi Honda Amaze 2013 degi horaga hojik se ma second generation la second generation da mo hojik sina koi gi facelift hagadra keno magi hoi 2022 gi design ko sile je adum magi front look se adum yeng bada premium moi ko yeng mai Honda adum Honda se adum fazana pawe koi Honda City hena myam khana dom thale mo makoi se sisina mu kitang Honda City degi kitang handa ba variant haiba tare Honda Amaze na sedan ni ko Honda se sedan da dum moi dum kha pawe ko gari gi design ayam Honda su loina fazana puthoya koi mamang da chrome treatment fazana tawe maka da slash masa ani mu ga sat le ko me ai da Honda gi logo fazana leijare ado maka da koi gi keno si chu koi gi air curtain ha air gi koi gi keno se fog lamp housing se di keno yaudre koi top model koi keno da yaw ko ado sida di sigi variant yaudre ado headlamp jo koi gi keno ne simple halogen ado ga sina keno ne turn indicator side dum yaudre ko ado maka gi keno ja koi DRL ni ko koi DRL masa ma go se makha gi side se yaw don tawi ko aduga se da koi gi magi light sigi mai compartment koi divider se koi black chrome na koi gi dark koi glossy element na kana tawi ko si yam yeng bada dum sina bazar le ko adu dum side ta lak pa kanda sigi tire se koi kano da lai 175 by 65 r 14 inch ta ko ado magi turn indicator se sigi magi side power beam su yaw tare my body color dum la aduga magi sigi top model di amuk eno la khani ko camera nung da ye yaw khani ko aduga sigi ai si keno tawdri magi variant dum tang haijara ke ko adu sina koi gi maning gi profile ne ma se koi gi mid variant ni ko koi my variant je makal ahum tona le ES adagi VX ana ko mana le ado china S ki keno to ne variant do ai magi interior je apetang usar ke chang ga yengmina ji ko sangre na magi som to usar ke so is mai to go Honda smai thai simple ko normal ki smaina unlock lock smaina le go ado yeng ji sanga ga silai de magi thong smain lei go dual tone da akoi gi color se akoi gi black ka eno gani lei je akoi gi pra akoi white maksuna te go dang keno tawe masu je dang akoi gi dang nangjen boi ke to go ade 1 liter gi bottle holder zum yaure ade se ke gi half na badum khare yaure ade si side ki ORBM control tawna na bas da loi lejare aduga sigi lock tawna na ba ade si driver gi auto ore aduga si loi ma por nga tani ko ada si da yaw headlamp gi leveler si yaw jare ko
adagi scarring da si manually loi adjust tawni ko seat height adjust tawa yare sigi magi keno ju cushion ju adum fabric moina dum lai ko quality dum lai male aduga sina akogi maningi boot open tong no si lejare aduga manungi keno singi ayam tan kakala yengan jarake adagi sina akoi manungi mamangi digital gi keno tan part ni koigi digital part se yam pikna mo koi masa ama yawi ko adu som sina analog dum yawre rpm ga keno ko se aduga sumaina ui magi keno se front gi se aduga sida airbags de yaujare ko adu som gi passenger gi som di yaujare adu center console la ko ganda sida di ko gi keno yaudre ko gi touch ki system da si upper variant da dem yaudini ko adu sida di yaudre adu sida simple ko gi bluetooth connector ga audio connector ga sein ha ya bi khulong cha dum lai ko adu sida si control jing phone receive tawa oppo ko to gi yaujare control sida song si yaudre ko variant ado upper keno da dem yaudini ko adu som da ac gi control sida loi lai thong gi yaudi haibagi sound ne adum safety feature da hargadi dum sisu kogi global ncap ki keno da rating da koi 4 star phangba gari ni ko ade that's what dum yam kana koi keno to makti oide adi yamna premium oiba khopa habda adugi makti phana keno to da dong to ko sina glove box lejare ko cha oi ko glove box edum phana adu sina ac gi magi 4 lejare adu song thong loi chamanare ko bottle holder speaker lo yausare thonggi aduga mayai da lapganda sida koigi gear lever silere chrome na phana sigi su phana treatment hape ko adu cup holder ani yaure aduga power outline gi sida 12 volt ki ama yausare adu sida keno gi yausare usb gi tinbam haitare maina ni khak yawe ko aduga phone nung thambagi sida jaga ma sam yauri adu space se tamningai se sisu phone nung tham ge sunum ke chukai di ko sidi handbrake si lejare ade maning da khoi gi sida cup holder bottle holder amasu yauri aduga aigi sigi koi gi mamangi aigi height ki matung ena phana sit se adjust tawr matung da maning da muk koi chatlaga kayam space kayam phangi phangde adu yengmina se aduga headroom sudum yam adum yai ko sedan ne asida vanity mirror yaure yaudre ko aduga sigi keno jisu rbm jisu keno khuna dum sanare ko adu maning da musal warse yang ase adu maning da musang se maning da sanga mu yeng je maning gi door is mine tawre bogi the lock style safety door gi ko bottle holder maning da speaker su maning da yaure ko speaker puna moi mari di yawo ure ko aduga maning gi seat ki comfort amtang pham ma yeng mina je amai to ga have do ko ka khalage silai aduga khoi gi phambagi mayam daina kenom ti hajage khoi phambagi comfort cha khoi gi passenger gi adegi any koi maningi ro sida phamba kanda suv gari singa aduga khoi sedan haiba adegi hatchback summa gari singja ayamba khoi gi comfort cha phambagi nungaiba relax position ja sagi seat ki reclination hen mana mar mor kanda keno taweba khoi di yam nungaiba adum amadi phaweba go si keno reclination ja aduna khoi da yamna nungaina comfort oina phambagi keno de dumadi laigani ko sidi headrest sigi variant de yaudre ko mamangi sigi ani jima di yaure aduga aigi mamang phadana adjust tawr matungda aigi ni room si yamarang kaina laigo to hongi si yamarang kaina laire aduga somda su koigi power out 12 volt ki socket keno ma yaure so somda so adu sini aduga aigi headroom pai phadana phamma kan nga thar kan sigi keno sin phangi ko yamna koigi keno oina phangbadi oide du dum si khar di phange sim ki se light sida laire single sida common oina dama yaure the hand grip sida pal ade roof se kitang koigi slide sida kitang ngamdhare ko ngamdhaw na mar mo kanda
ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯅꯛꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ 6 feet ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯔ ꯐꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯔ ꯐꯝꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯐꯝꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯋꯥꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯗꯤ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯖꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯝꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯞ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯐꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯕꯣꯔꯗꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯅꯤꯜꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯐꯝꯕꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯐꯝꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯠ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯕꯨꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ sini maningi butse adum yam chauna adum yawe marang kaina mi ama adum adana changaga phammaga mi ani bo adum phamba yabagi ka condition lei ko ani bo tumaga adum yabagi 420 liter gi chang da lei ko magi boot space sini aduga sida mathak sida led light ani number plate ki kano tawna ba ado magi sigi maningi kenoje chrome se si masagi adum si yamna akhigi yengda premium di am oil ko sensor ju mari yaure ko maninga adi si so na taw adum hang su ya adi mamang legi but gi dum hang su ya ko adi magi tail lamp se yam phajabne yengda design je maya dana koi simple halogen dia si led da sana yawe sim yengda phajai ko हाइरिबसिगी होंडा एमएस हाइबा गाड़ी से फैमिली यूज कार दमते यामना नुंगाइबा अदुगा कनो तोबा खैगी मागी प्राइस रेंज हाइरगदी माजे अखोगी अप्रोक्स अखोई सराउंड अखोई 6.5 हाइतारेको 6.5 6.38 माइन लाइमे एक्स शोरूम दको 6.38 की होरगा अप टू अखोगी 11 point some खरा बावदम चलेको 11.5 मुकी में हाइब तारे दा बुकी कनोदा चले मागी प्राइस रेंज अदुने ngasiगी वीडियो से साइड सुम लसिनजरगे मथंगी वीडियो दमु मैम अनोबा वीडियो अमग लोइना नमु लाक्सगे ngasiगी दि साइड सुम लसिनजरगे हाइबा मैम वीडियो से मैम गी दमतनी सेंबेरि से मैम ना सिबिदुना सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर शेयर तविरमुगो गाड़ी थोंबो तमददी तौबो थौरगना सेट बेल्ट सोना फाबियो अदुगा मचा थौरगना हेलमेट सोना पियो साइसुम लसिनजरगे